Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kabalang Katolik, kapan pau ke jings ngogendet bagi mi ibrio ke bele persya ya kabalang, dak bale menle ya ladi kum u bishop bar hakaju kopor, unut ru ban pen kentang lingdo, kumba jule kabalang Katolik. Udiosan administrator jong Nongstoin Diocese, Reverend Father Ansem Nonglang, ula pelat pai ba ya jing tho ban pen syai halor ke ni ke jingja, kabala ja ha kasnong langyo, hajan ka mau tikhar bat rikhen. Kat kum ke jing tho no Reverend Father Ansem Nonglang, ula ong bak dei ke jingja ka basngosi ban pentep bahakini gisngi kiladan kidak jong ke jingele persya ya ke jingai Katolik de ki katu kat ni ki khun Kristan Katolik ha ke ni ke jala nyam Nongstoin. Kala penram jur halor kini ke jingja besar khai ban persya ya ke jingai Katolik khamtam da gitu ki basule menle bat ki bakam ya ladi bagi de ki bishop bat ki bala shim kabu ba pen kentang lingdo kumbale ha ka balang Katolik. Father Nonglang uloong baka balang Katolik Nongstoin Diocese kamdan jingtip i syapang jingpun kentang lingdo hakas nong langyo. Uloong baka anjong balang Katolik haka jingakran bat unonglum kubor lingba ke telefon. Father Nonglang ula pentip baka jingja kadai ka belajar haka khatnyo terek uno para arajar arfuar syuaban rakhiya ya kasingi Christmas. Kini gidai gidur jong jingpun kentang lingdo do bishop tik bat kumju kidur jong ka jingtho na Reverend Father Nonglang.